ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯪꯀ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯤꯀꯦꯜ ꯁꯝ ꯄꯤꯕꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯗꯩꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯝ ꯕꯨꯛꯁ ꯈꯔꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯔꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ how much charge is required for the reduction of 1 mole of zinc 2 plus 2 zinc hangba matamda ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯣꯏ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ n ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯀꯩ ꯏꯒꯤ q ꯏꯟꯇꯨ f ꯏꯟꯇꯨ ꯀꯔꯤ n ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ 1 ꯃꯣꯜꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯉꯥꯎꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯏꯔꯛꯑꯒꯦ following reaction occur at cathode during the electrolysis of aqueous AQ means aqueous हाइनिको NaCl solution हाइरगा माना सिगी क्वेश्चन जी पीएब को सिगी रिएक्शन जी इक्वेशन जी plus electron gives sodium सिदी चिमागी PSC error के अदुगा सिगी E नोट की वैल्यू पीरे E नोट की वैल्यू से -2.71 बोल हायर पीएब को अदुगा अमना H plus electron gets half H2 सिगी E नोट की वैल्यू दे इन नाना हाइड्रोजन की क्या ने 0 ने अदुगा क्वेश्चन दा on the basis of their standard reduction potential means E naught value को which reaction is feasible at the cathode and why hangbu ko one mark question na hangpani ko sab manana sigmaina question sab manan pire ko aduga next question dana for the sidana electrolysis of kana pi sodium chloride pi ko number 2 dana kana hi pi ge ba matamda silver chloride pi silver chloride electrolysis of silver chloride pi solution aduga reaction ji kamai pi ge ba matamda Ag plus electron give Ag aduga E naught की वैल्यू से 0.80 बोल अदुगा अमना H plus electron अदुगा half H2 सीधी E naught की वैल्यू से क्या 0.0 बोल क्वेश्चन दी सिगी क्वेश्चन जी सब माने सिगी मखा तंग सब से सब माने सी क्वेश्चन जे मुन्ना पाओ अदुगा आंसर पिरो ट्राई करो को लालगा सु कैसे कायदे
following reaction occur at cathode time ne cathode means reduction to have ne aduga sida represent to keno reduction reaction ne kamai kai reduction ne hai electron kai lay left side lay ko during the electrolysis of first sida sodium chloride ki electrolysis to matamda cathode ta chigi reaction ma kai chi thoeba ko the on the aduga magi e naught ki value means srp standard reduction potential ki value pire on the basis of their standard reduction potential value which reaction is feasible at the cathode and why have ne anisi ki marakta karamba reaction ji feasible oi hangba and why karigino hangba ko adu natragana nangonda chumaina reaction ji pire aduga cathode ta kana form tawuni haina hangpasu yai nandi tawdo hairo answer haina ro amam yam laibani ko munna khallagadi munna khandraga chu dum ubo dum khangbani mangal answer hairo लालगा से कोई काय दे ट्राई तौरो काय निंगाय वइ देबा लालगा सो फिजिबल क्रम होइनि हाइड्रोजन सी होगद्रा सोडियम सी होगद्रा मिलन Sir, क्रम होइनि कम बतोन हाइरो क्रम होइनि कम बतोन क्रम होइनि हाइरो sodium ide oidama. सोडियम की वैलेंटिना हाइरो किछु काय दे को लालगा सो Sodium oidoma. हेलेना हाइरो हाइड्रोजन मरम दी हेलेना मरम हाइरो मरम नन हाइड्रोजन ओइ दो माली दुगे My reduction potential is positive or by. पॉजिटिव ओइ बे दाइना हाइरो प्रशांत हाइरो हाइरो तादे नंगा प्रशांत Yeah. ताजे न हाइड्रोजन ओइ दो मा सोडियम ओइ दो मा ब्रा Hydrogen. हाइड्रोजन मरम दी The E not shell the feasible way negative tie at the निरुपमा हाइरो लालगा सु किछु काय दे हाइरो नंगी बोकेल ता लेलिना हाइरो लेलिना Present होते माने सर मरम दी मागी ई नोट सेल की वैल्यू से पॉजिटिव ओइबगी इनो सेल की वैल्यू पॉजिटिव होय बगी को बेबीना हाइरो अदे लेलिना आई के रोम हंगमगे प्रशांत नबानी देखो ई नोट की सेल पॉजिटिव होय रे नेक्स्ट की केस तदी येंगो नेक्स्ट की केस आईडी सिल्वर की दो औददी येंगो अनि मक पॉजिटिव होय औददी कमांड डिसाइड तौने लेलिना ताब्रो प्रशांत ताब्रा that tie. हाइरो But potential so the oidama. लेलिना नहीं दे
ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯗꯃꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯐꯥꯔꯁꯀꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯦꯔꯤꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯃꯦꯔꯤꯅꯥ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯦꯔꯤꯅꯥ ꯅꯩꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯩꯗꯣ ꯕꯤꯅꯤꯇꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯕꯤꯅꯤꯇꯥ ꯕꯤꯅꯤꯇꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯤꯔꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯗꯣ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯔꯃꯥꯀꯥꯟ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯥꯗꯦ Sodium. ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯅꯥ ꯄꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯦꯁꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯃꯦꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯜꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯦꯞꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯎꯔꯦ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤꯗꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯥ ꯑꯀꯣꯟꯕꯩꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔꯒꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯩ ꯀꯦꯁꯇꯅ ꯁꯤꯜꯚꯔꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯅꯟꯗ꯭ꯔꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ सोडियम से माल ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯕꯦꯅꯁ Hydrogen ꯍꯦꯟꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯩ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤꯗꯗꯤ ꯏꯅꯣꯠꯁꯤ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯁꯀꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯁꯤ ꯏꯅꯣꯠꯁꯦꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯔꯥꯏ ꯑꯁꯨꯝ ꯎꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯜꯚꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯔꯥꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯔꯥꯁ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯗꯦꯕꯤꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯗꯦꯕꯤꯅꯥ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯅꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯅꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯐꯤꯖꯤꯕꯜ ꯏꯁꯄꯣꯟꯇꯦꯅꯁ ꯐꯤꯖꯤꯕꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯨ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯏ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯤꯔꯣ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯒꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯊꯣꯠꯇ ꯀꯅꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯏ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ ꯐꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯚꯦꯂꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯦꯊꯣꯠ ꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯃꯥꯔꯛ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯔ ꯄꯤ ꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯀꯦꯊꯣꯠꯇ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯋꯥꯡꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯀꯅꯥ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯁꯤꯅ ꯋꯥꯡꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯐꯥꯔꯁꯇꯅ ꯀꯅꯥ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯏꯁ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯅꯦꯕ ꯈꯪꯍꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯈꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯂꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯌꯥꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣꯁꯦ
ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯣꯠ ꯂꯧꯒꯦꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟꯒꯦꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯟꯖꯤꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯪꯉꯨꯀꯣ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯜꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯥꯟ ꯐꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯨ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯅꯪ ꯁꯤꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯗꯤ ꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯊꯣꯗ ꯃꯤꯟꯁ ꯀꯦꯊꯣꯗꯇ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯇꯦरिꯌꯦꯜꯅ ꯀꯦꯊꯣꯗꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯋꯥꯠꯂꯒꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂ ꯌꯦꯡꯉꯣꯗ ꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯃꯛ ꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯃꯥꯔꯛ ꯄꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯔ ꯄꯤ ꯍꯥꯏ ꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅ ꯑꯦꯅꯣꯠ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯨ ꯑꯦꯅꯣꯠ ꯗꯤꯌꯥꯁ ꯄꯤꯒ ꯂꯣ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯔ ꯄꯤ ꯍꯥꯏ ꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ calculate the time ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯀꯣ ꯃꯨꯟꯅ calculate the time to deposit 1.5 gram of silver at cathode when a current of 1.5 ampere was passed through the solution of AgNO3 aduga on a bracket molar mass of Ag equal to 108 gram per mole pire aduga amasu pire ko 1 farad equal to 96500 coulomb per mole si piramebo question ja mon na pa question ja na screenshot loro aduga yar kan yar hero
Try tꯧꯔꯛꯀꯦꯔꯥ try tꯧꯔꯣ ꯁꯤ question try tꯧꯔꯣ ꯂꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗ ꯂꯩꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ n equal to q upon कई ले f into n factor ने ले दो n factor ने बको और द नेक्स्ट सिगी n से number of moles से कोई ना कमाई साधो कि mass divided by molar mass equal to सिगी q सी जो कई द साधो को यार IT द साधो को यार नंग साधो पर दरकार हुए तो कई गिनो नंग उन्हें हंगी टाइम ने बा अदुना q equal to I into t ले रहे divided by f into n factor दुने और सिदा येंगो क्वेश्चन जिदा करी कई पी के येंगो को सिदा क्वेश्चन जिदा मास की वैल्यू पी रहे मास से क्या ने पी माना 1.5 ने पी रहे यानी को देन मोलर मास थे तुम्हारे होल करनी नंग सिल्वर की पी रहे AgNO3 की मास होलो सिल्वर की क्या पी माना 108 प्लस नाइट्रोजन की क्या नो 14 ऑक्सीजन की क्या नो 16 into 3 दी क्या 48 अभी क्या तार नहीं molar mass of cocoa calculate the time to deposit मुन्ने यें को आई सी शोरे सिने ऐने सी तोरी सी लाले लाले है बगी मीनिंग नि कई गिनो नंगों दा हंगी सी सिल्वर खकी नेबा yang bu yo question ni yo munna time to deposit 1.5 gram of silver है हमने silver और दी molar mass क्या पी माना 108 यारे को और CD 108 और ने next कना पी I की वैल्यू से क्या पी रहे ची I सी एम्पियर दो इगदम निको 1.5 एम्पियर पी दे चुनने से पी रहे then नंग ना पुथो तो कना नो टाइम और आंसर क्या तार कने टाइम जे
second tarakani yani ko then sida f ki value kya le f ki value se 96500 ore hoji nang lu do kanano n factor ne n factor ne ko n factor se putu ke hai ba taraga de nang wakhan du sagat lo ko side ta kamaina AgNO3 se electrolyze to electrolysis to Ag plus ka NO3 minus amaga form tarongani ko adudi n factor di kya orani aina nan hagibado n factor se total positive charge na tagana kari hai total negative charge haigi ko nan mamangda kana tawanda normality gi matang to matamda acid kina kana lawi akune basicity lawi base kina kana lawi acidity lawi aduga salt ki ha ganda di kai tawi total positive na tagana total negative charge ne total positive charge or total negative charge or n factor kya tarani 1 yani ko di solve toro kya tarani mass kya apno 1.5 divided by kya 108 equal to I की वैल्यू क्या ना 1.5 into t नो पुथो ऐसे सीधे क्या था नहीं 1 into सीधे n factor दे sorry ऐसे उल्टा से करे को फरादे दो नहीं को नहीं रख रहे 500 सीधे की शॉप तोड़ो सीधा कैंसिल चले t equal to क्या था रे 96500 divided by क्या था रे 108 शॉप तोड़ो क्या था ये 893.51 second 193.51 second खंगिबा यंको होतखिबा मोंगदो नोइने सिगी अंका सिदा लुदोइसे अतै कैसु नते को n factor पुथोपदुने अतै दि लुरोय डायरेक्ट पिरकने नन लुचिदा प्रॉब्लम फेस तौदोइ कनादा n factor पुथोपु मतमदा सिगी पोचे अइना साइट इरुइसे एग्जाम दलसी मयादि इसिलकनु को साइट इरसु याय इद्रगसु नंगना दुम खंगगदि n factor equal to 1 हा दाइ रसु याय यानरबि यो यारे को सिगी n factor से ai kenom haige nang either sumaina sukang khangdraba sumain to sukang khangdaba ko adu oiba taraga de n factor je element gi di kariga managa ne haiba matana balance ga managa dawa awunu ko element gi di n factor je kaiga managa ne ba balance ga ko adu nang sometimes ina si putulai si kai no hai matamda nang sida di silver gi di balance ani subra sude ko ma gi di variable balance laite silver gi balance 1 oibane aduna n direct si 1 ne lawu ya ba adu nang hore karigumba
copper sulfate ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ electrolyte ꯁꯤ copper sulfate ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯗꯣ copper ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯉꯝꯃꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯩ ꯁꯥꯔ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯗꯣꯏꯅꯦ n ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯏꯔꯛꯀꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣ calculate the time deposit of copper ko at when current of sidi sumaya hangeba calculate the time deposit of deposit 1.27 gram of copper at cathode when a current of 2 ampere was passed through the solution of copper sulfate higher molar mass of copper higher question the p is 63.5 p sigi case tadi nang copper ki balance aina huji higher su nang problem am lakane ba kamaina maram kaigina mata copper ki balance ani sueba amana 2 oiba ma amana 1 oiba ma adi matamda nang 2 logodra 1 logodra ina ngasai balance haramina nangonda confuse la ne 2 logodra 1 logodra do adumai lakpa matamda de nang sida ko yengo copper sulfate je electrolysis thokpa matamda kamai kari kai form tawni Cu2 plus amaga SO4 2 minus amaga form tawrakani aduna sida kya tholai 2 plus tholaktra tholai ko aduna sigi 2 plus si oina law haibo adu natragadi variable balance laitaba kambu dadi kaisu kaide ko magi balance du direct n factor oigani sima ko wono aduga variable balance da nana confuse chatkiba taragadi piram lebe electrolyte to adu kai dorongani adugido nang electrolysis tawba matamda kana kari ions kana oin thorakani yengo aduga n factor do putho aina si haiba maram kaigino maramdi nangna cathode ta anode ta lawriba electrode to adu yawriba metal do compulsory adu yawa metal orangane ba magi electrolyte nangna lawriba electrolyte to khangani ko aduna n factor putoke haigo taragadi variable balance laitaba kamu dari problem dai roi means element du balance duna kari hoini magi n factor oigane ba adubu sometimes variable balance laiba means balance tongan laiba kambu yarakani adudadi nang kai torkani confuse kane ba suppose example oina copper case aino jedo copper gi balance 1 oiba ma 2 oiba leba hoji nang n factor do aina balance lawgadawni haibnina nang 1 lawgadra 2 lawgadra confuse lakane ba adu karamba lawni haido nang sigi electrolysis thokpa matamda kana form torkane haibe yengoba sida copper 2 plus form compulsory torkane ko aduna sigi n factor do 2 oina law haibo aina haidi yare ko si question sima aina hoji n factor tai aduna si screenshot holo screenshot lawro aduna sana hotcharo ai homework ki question am pirake lawro screenshot
ꯌꯥꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣ (1.17) niko gram of nickel at cathode when a current of 5 ampere was passed through a solution of NiNO3 2 molar mass of nickel equal to 58.5 ꯁꯤ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣ Sir, screen ugidre. ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯩꯗꯨ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯧꯔꯣ ꯅꯠꯇꯦꯁꯨ ꯎꯗꯕ꯭ꯔꯣ Sir, we. ꯎꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯧꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯧ Yes, ꯎꯏ sir. ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯌꯥꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯃꯨꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯆꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯅꯣꯏꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯨꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯎꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯌꯥꯅꯔꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯀꯣ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯗ ꯁꯣꯏꯅꯤ Next, Faraday's second law. Faraday's second law. Second law of Faraday. Sina haisi kaina hai matlab statement han irake ko when statement ji phaw ko direct when hang pu yawo ne state Faraday second law hai ne khande the main hang pu yawo ne when same quantity of electricity is passed through an electrolytes. The mass of substance deposited at the electrode are directly
proportional to equivalent weight chemistry dadi mass ka weight ka iman manai ko physics dadi khitang khenaramgani sina magi statement screen ugidaba tarasu ugidre hairo ko aina site ta thokpa ui haido aina iriba pose minimize tawraga yengdoriba pone aduna nang khangigano ai khaktagi network yadabe orongane khangigano screen ugidaba taragadi phat hairo aiju aigi da soibra noi da soibra yengkeo so second lo sina aiji keno kadigumba same quantity of electricity different electrolytes ta pass to taragadi mass electrode ta deposit toriba mass kariga directly proportional oi haino equivalent weight ka is through different electrolyte ham go through an electrolyte ham mane through different electrolyte yaro yaraga de hairo Yani sir. yani ko riyo sina aiji keno suppose nang electrolyte solution ani lawre sida electrode sina electrode sigi A have electrode am laira sina P have electrode am laira yare ko moyoni sida same quantity of electricity pass over taragadi kari haino sigi electrode sida deposit tawdor mass to directly proportional to kana oi haino equivalent weight ko oi havne yare ko isam sambida weight mass natra weight ko ima mane he doina weight w irage ko directly proportional to kana haino equivalent weight aiba sini ko audi huji kana lawi aina electrode ani lawi ko audi weight of A sisu kana ga manaram gani equivalent weight of A ga manaram gani ba samanana weight of B sisu kai ga manaram gani equivalent weight of B ga manaram gani ba yani ko sidagi yengo first case ta proportionality sign lokto ke haragati it means equal to on ge haragati sida constant amana into torokani sigi su constant amana into torokani adugi constant andu managani ko aduna moyani do means moyani do haidi sigi ani equation ani ji divide torokko matamda ko kana tarakani yo weight of A divided by weight of B equal to kana tarakani equivalent weight of A divided by equivalent weight of B tarakani yaningbra si constant dudi cancel tawraneba si tarakani yaningbra yaningdabam ta haro si khangobro khangdabro sumain taraise Yani sir. yani ko ainu jagido weight ka equivalent weight ka kadi oine no directly proportional oine haineba aduna weight of A si kana ga directly proportional orangani equivalent weight of A ga directly proportional oiganeba dai huji electrode kya lawi ani laweba ko ana samanana weight of B si so directly proportional to kana orangani equivalent weight of B ga oranganeba adubu nang aina nan kare hai proportionality sign lokto ki haragadi equal to on gi haragadi
equal to all and the constant into Torokaneva. Some manner is constant into Torogan. Adu constant and this manner whenever. Ayako, Aduga Shina 1 tolo, Nangshina 2 tolo. Ojishida Torojikano, 1 divided by 2 never. 1 divided by 2 to Umatamda, weight of A divided by weight of B equal to equivalent weight of A divided by Kailani, equivalent weight of B la Kaneva. Ojishida Yengo, Chigina Nandagi molarity equivalent weight to Tamoido. Sida ina hojik lawgiba to khangonaba WA equal to kana weight of A, WB equal to kana weight of B, EA equal to kana no equivalent weight of kana A, EB equal to equivalent weight of kana y B. Hojik sida lakteba next step simona yengo weight of A, this implies weight of A divided by weight of B equal to aina nan last class ta normality ki matang hotpa matamda equivalent weight si kaiga managi molar mass divide molecular mass divided by n factor iramgani adu the n factor ji hojik kanagi oidoino electrolyte means salt to ne ko salt means kana lakani charge lakane ba n factor do total positive charge na tragana total negative charge lakane ba aina nan igibdo equivalent weight che kya ga mane hai molecular mass divided by n factor balance factor ga managani haibane adubu si hojik nang lawriba si kanano electrolyte ne ba ko electrolyte ki oiba taraga di n factor si kaiga manakani molecular mass natragana kana molecular mass divided by n factor to kana lakani total charge haraga di either positive oiba ya negative oiba ya siga manakane ba au sida yengo akoin electrode lawba matamda metal oina lawi metal oina lawi ko metal oina lawba taragadi nang si molecular mass ki mauta atomic mass oina irasu yar kaisu kaide sidi aina equivalent weight haidu kadiga managi hai takpagini yani ko aduna equivalent weight of A se kamaini irakpa yare equivalent weight of A se atomic mass of A divided by kari irakpa yai magi total charge ha irakpa yai charge of A haraga charge of A haraga khangura ino ji igiba mongje sigi equivalent weight of A se kanaga atomic mass oina lawre ko ina molar mass lawbagi mota maramdi nang sida lawrto bidu kanano metal electrode neba aduna atomic mass of that metal A divided by total charge haragadi aina charge of A lawre bge yare ko sigi makhada kana lakani sigi su sado atomic mass of B divided by kana lani total charge of kana lakani B laani yani ko sidagi nang sadokpa matamda kai tarani weight of A divided by weight of B equal to atomic mass of A divided by kana lakani charge of A into sina mathak chakrani ko de charge of B divided by kana lani atomic mass of B yaningbra yaningi ko aduna sigi formula si khangadaba sina kaide lakpano Farade second law dagi shinjilo sima kai mathakte yarbiyo
question hotpa matamda atomic number 20 dagi helaba andu oiba taage magi mass to dum piramani compulsory yana ba yo Yani sir. yani ko hojik sida base to ban kan hoche nute su yana re ko question da munna pa adam ni ko question do hana two electrolytic cell cell consists of AgNO3 and copper sulfate was are connected through connected in series connected in series a steady current of 2.5 ampere was passed through till 1.078 gram of Ag silver were deposited. How long did the current flow? Next, what weight of copper will be deposited? Question da ko given the kari pige matamda atomic mass of silver equal to 107.8. Nang sidagi kari khangiyo hojik hek mamangi question da atomic mass of silver do kya pi 108 pi rangon sidana kya pi re 107.8 pi re aduga copper gi sina kya pi rangone sidana 63.5 pi re adugi ne na nan scandium gi first class scandium gi atomic mass means 21 dagin 30 bogi atomic mass putopa matamda aina code word code number khara sizinarangani adu fixed nati adubu habe roughly ne do adugi ne sida hare sigi question ja shillo munno yemo screenshot lawro do yara kan yare haro sigi question ji hanjin hangami ko board ta su yam toin hangmani si question sap manaba question je question sangjabagi ni ko step by step mamamna paw adu matamda yam laina solve to bangone question haina copy to loiragi hairo Sir, hmm asi connected in higher mathang is kaya haino. series Oh, yeah.
ꯌꯥꯅꯕ꯭ꯔꯥ Yare, sir. ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯎꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯪꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯅꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯎ ꯂꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯎ ꯂꯣꯡ ꯃꯤꯟꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝ टाइम पुथोएबा फर्स्ट टाइम पुथोक्तोइनि नंगना नेक्स्ट करी व्हाट वेट नेक्स्ट कनागी वेट ऑफ कॉपर नि पुथोक्तोइजे यारेको औदि क्वेश्चन आंसर इरो आंसर एक पुमतना फर्स्ट नंग पुथोक्तोइजे कनानो टाइम सो टाइम पुथोक्के हायगदि टाइम यावर फॉर्मूला दो पांधारे टाइम यावर फॉर्मूला दि करी होय कोइना n इक्वल टू करी I into t divided by क्या होय n f into n factor to n f har irage ko sigi n ji kanano n ji koina kamaini number of moles se muksu mass divided by molar mass ye ko mm irage और सिदा टाइम पुतो हौजिक सिदा मास क्या पी यंग सिल्वर की 1.078 पी यारे को औदि सिदा पुतो मास क्या पी रे 1.078 divided by molar atomic mass of silver क्या लौनी सिदा पी तो 107.8 equal to I की वैल्यू क्या पी 2.5 into t ने पुथोएजे फराडे की वैल्यू दे 96500 into n फैक्टर क्या होएगा ने सिल्वर की देंगे शायद बैलेंस मींस 1 सीधे की t की वैल्यू सॉल्व करो ये ताने t equal to 1078 into चुम्बो yung ko in holy se सीधे की t की वैल्यू पुथो सॉल्व तो जरो को सीधे की t की वैल्यू सॉल्व तो जरो ना खंगो yung t की वैल्यू तो कमाई लौथोकिए दो आदि कमाई सागलकिए दो सीधा मान करी पी मास पी रे सिल्वर की मोलिकुलर मास ना एटॉमिक मास क्या पी मोलर मास ना एटॉमिक मास सिल्वर की सी पी रे देन I की वैल्यू अमा सीधा पी जरे देन f की वैल्यू दे कोई ना करी खंगे 96500 ने खंगे n फैक्टर दे इंगे सागी दो एलिमेंट की दी मागी बैलेंस का मानने दो नो वन तार सिना कना पुथोपगी t पुथोपगी तारे को सी सॉल्व तो जिना सान हो यूम द तौसरो हौजिक सिदि येंगो नेक्स्ट नंग पुथोक्तो जि कनानो वेट ऑफ कॉपर ने बको सिदि येंगो नंग सिदा सिगी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सिदा मुने ये दरकार होजि कतति केसु नते को सिदि येंगो सिना e ओइबा मतमदा मींस e सिना मथक्ता लैबा मतमदा एटॉमिक मास ऑफ e सु मथक्ता लाई अदुबु चार्ज ति कना लाई चार्ज ति मागी मखादा कुंगिएबो ज्ञान ताबाई नु हागी दो सिना e ओइबा मतमदा वेट ऑफ e सिना मथक थंगपा मतमदा एटॉमिक मास ऑफ e सिजु मथक्ता लैबा मींस मोयनी सि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म द लैबा अदुगा चार्ज ति मखादा कुंगिएबा इनवर्सली प्रोपोर्शनल की मोंदा अदु ओइबा तारगे नंग कमाई इरकपा यानी नंग हुजि कना कनानो सिल्वर के कॉपर गने इलेक्ट्रोड से अदु नंगोंदा पुथोवाइसि कनानो कॉपर ने पुथोक्तोइ दो पोतु नाई मथक्ता दु मिरगे वेट ऑफ कॉपर divided by kana irani weight of silver kya ga managani hojiki do weight of copper di hojiki da kai gi atomic mass of copper la kane maram de ngasai gi formula da sina e oiba matam da sida su kya lai e oiba aduna sida kana la an atomic mass of copper di 63.5 divided by
charge of copper haibniko charge of copper di kaidagi yengani ngasagi nangi electrolyte tu yengo electrolyte tu kana no copper sulfate ni CuSO4 sidi kamane electrolysis thongani electrolysis thokpa matanda Cu2 plus amaga SO2 minus amaga release tarongane ba adu oiba taragadi ngasagi charge tu kya orani sida 2 orani sida charge 2 oise yare ko 2 into mathakta kana lay charge of kana orangani silver AgNO3 da AgNO3 sida electrolysis tawra matunda kana pithongani Ag plus NO3 minus pirangane ba adu oiba tar Ag gi charge kya no 1 divided by kya laane Ag gi sida atomic mass kya pi 107.8 pi ba aduga weight ti among asai question gi matungina weight ti kya pi gi sigi weight chi this implies weight of copper equal to 1.078 63.5 into 1 2 into 107.8 this implies weight of copper holo answer tapado ne khangobra yeng tawgriba makaido question sangjabai ne ko step by step amamam da fajana yeng yam laina ngamgani question da kari piri kari putho hangino haibada munna yengadaba Yani sir. yani ko fare loisilasi ko ode ai sida base to anka hona ba ma pirage ngak lega aduma huma oina try tawro yabe screen lahu da ba yawribra fare adi loisilasi